na ikereka ria keri ni gututhie na mbere na kumenyithia mohoro maria tukuharireirie hwaini uyu wa umuthi. Bũrũri wa Kenya ni ukoretwo kinyitanira na bũrũri wa Uganda hari uthii wa na mbere kurua na itoi, kwagirithia wonjoria, kwagirithia ugitiri ne kuringana na minister wa ciĩgiĩ maundu ma nanja wa bũrũri Monica Juma. Monica Juma aritie uyu kana aritie maundu maya hindi ya uheani wa riboti yake ĩgiĩ icera ya mutongoria wa bũrũri wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni uria wĩrĩgĩrĩirwo gũka gũkũ bũrũri-inĩ muthi wa rũciũ ica-inĩ rĩake rĩa thikũ ithatũ. Nake minister wa maundu ma nanja bũrũri-inĩ wa Uganda nĩwe Sam Kutesa nĩaugĩte nĩmakoretwo makinyitanĩra na bũrũri wa Kenya harĩ maundu ngũrani na ũrĩa mabangĩte nĩ atĩ nĩmegũthiĩ na mbere kũnyitithania thiritu kana kwagĩrithia thiritu gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Ndeto-inĩ ĩgiĩ mathĩna marĩa makoretwo ho gatagatĩ ka mũhaka wa Kenya na Uganda, atongoria aya erĩ nĩmaugĩte nĩmarathĩngĩcĩra mathĩna macio. In the next 3 days, we shall have a state visit with President Museveni arriving tomorrow, having bilateral relations discussions with President Uhuru, again to elevate. We believe this is going to elevate this relationship to the next level. The range of issues that we have been discussing are from foreign affairs, defense and security, trade and investment, agriculture, including livestock development. The relations between Uganda and Kenya are both historical and also a result of geography. We are here together. We shall only be here together. And the best thing is to work on strengthening our relations. That there has been some issues around our border, and this is a matter that has been discussed extensively, in fact, during this segment. We have a plan of action that has been agreed upon in terms of dealing with the demarcation and delineation of this border. But we are also having a discussion around the broader issue of transboundary resources, in this case fishes, and how this can be sustainably managed and utilized by the people around the Lake Victoria area. So, more importantly, how to sustain this resource so that it can be of benefit to both our countries. So we have prioritized it and we'll be working on it. Togethi na mbere nĩ atĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa ciĩgiĩ rĩera nĩ rwanĩrĩire atĩ mbura nene nĩ kura rũgongo rwa bũrũri kwambĩrĩria ũmũthĩ nginyagia mũthĩ wa kana. Icigo iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ikiamũkĩra mbura kũringana na riboti ya rũhonge rũrũ rwa ũrathi wa rĩera nĩ kaunti ya Wajir, Garissa, Marsabit, Mandera, ũndũ ũmwe na Isiolo. Ũhoro ũyũ ũkĩte oro rĩrĩ icigo ici ikoretwo igũmĩirwo nĩ ng'aragu kũrũmĩrĩra wagi wa mbura. Thutha wa gũkorwo marĩkĩtie wĩra kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire gatagatĩ ka mwaka wa 1997 na 2006 nĩmakoretwo magoti-inĩ matiganĩte magĩetha kĩhoto kĩao kwa ihinda rĩa miaka 17. Kufikia sasa, kama vile mnavyojua, hii kesi imetoka kutoka mahakama kuu, mahakama ya rufani mpaka Supreme Court, na koti zikaamua ya kwamba wazee walipwe mali yao. Ũmũthĩ arimũ aya matongoretio nĩ wakiri wao muma igoti-inĩ rĩa Naikuru kũrĩa rũhonge rwa ũgai wa mbeca cia andũ akũrũ mekũneanaga riboti cia andũ arĩa makoretwo makĩrĩhwo. Leo mbele ya Jaji Murwa kudhibitisha kwamba director wa pension amewasilisha kotini majina ya wale watu wote ambao wamelipwa kufikia sasa. Wakiri ũyũ nĩaugĩte atĩ megũkorwo magĩthũrima marĩtwa maya nĩ kuona atĩ andũ arĩa marĩhagwo nĩ andũ 4,360. Riboti ici cigacokio mweri 9 mweri wa gatano mwaka ũyũ tũrĩ. Na amewasilisha majina ya watu 4,360. Tumepatiwa muda wa kwenda kupitia hayo majina tuone kama ni yako sawa ama sio sawa, na tupate kujua ya kwamba ni kiasi gani kati ya zile fedha ambazo zote ni bilioni 42.3 zimelipwa. Tutarudi hapa tarehe 9 mwezi wa 5 ili tupate kudhibitisha kwa koti kama vile wameandika ni sawa ama sio sawa.
Oho niugite ati arimu aria akoretwo akiandikithia ni arimu 52,000 aria magirirwo kuheo shilingi bilioni 82.3. Vile sisi majina tuliwasilisha kotini, walimu wote ni 52,000 hapo, na tunatarajia walipwe dhamana ama jumla ya bilioni 42.3. Yale majina tumepata ni 4,360. Tumepatiwa makarara payment vouchers na vile majina yao na tarehe waliolipwa nayo. Taabu tulio nao ni ya kwamba kati ya wale majina tumeona mengine yamerudiwa mara 2 mara 3. Kwa hivyo inaonekana hata hii hesabu haiwezi kuwa sawa. Na zile pesa ambazo wamefanya kama jumla ni kama ni bilioni 2.3 peke yake ndio wameonyesha wamelipa. Hela zingine hatujui kwa nini hazijalipwa. Oho niugite ati gukorwo kwa wakiri wa pension ati ndari kuo hatire kigiria o giothe gitumite age gukorwo agithura wakiri ungi uri kumurugamirira igoti-ini. Nafikiri sababu ambayo inajulikana ya kwamba wakili wa director of pension hayuko kwa sasa kwa sababu ya ile kesi ambayo iko kwa magazeti, ni lazima director of pension achague wakili mwingine wa kumwasilisha kotini. Yes. Ihoya riake ni ati bururi uyu ni uri na wiyathi na au mundu ena kihoto giake ni arahoya andu aya makorwo makineo kihoto kiao. Aliko ombi langu ni fupi. Nchi ya Kenya ni nchi ya demokrasia na pia inafuata sheria. Serikali ni lazima ione ya kwamba hawa wazee wakongwe, walimu ambao walifanya kazi yao kwa muda mrefu, wamelipwa hela zao zote mpaka mwisho. Giribotera Gikuyu TV, Jetawaja Wamuru. Tugethie na mbere ni ati andu 3 ni makuite na ngi 6 makagurara uru mutino-ini moru wa barabara-ini ya Mombasa gukagwo kwa muci munene wa Nairobi itũra-ini ria Simba thiini wa kaunti ya Makueni. Kuringana na riboti ni ati mutino uyu uhanikite thutha wa rori gukorwo ikigeria kuhituka matatu ya thii 14 kuria iratwikire ya guturika kuguru na macungiririo mutino ucio urakorwo ukihanika. Tugethie na mbere riboti ningi ni ati aikari a Ngombeni ni matetete kuongerereka kwa mitino ya barabara-ini ya Likoni guthie mwena wa Lunga kaunti-ini ya Kwale kumana na wagi wa bumps. Riboti ino na njira nyanda ndukutumia mukire kuma kuri mwandiki witũ wa mohoro wa Kamau. Barabara ino ya Lunga iria nyitithanitie bururi wa Kenya na bururi turigaine wa Tanzania irerekana gukorwo iri ugwati aikari mwena wa Ngombeni makimenereria mitino ya barabara iria cungagiririo ni matereba aria kaingi matwaraga ngari ciao na thibidi ya iguru kumana na wagi wa bump barabara-ini iyo. Kuringana na aikari aya maugite ati mutino wa ica ikuhi ni murutwo umwe wa thukuru uria wirika kuguthwa akigeria gukira barabara kuria oho maugite athii aria mahuthagira barabara ino onao makoragwo magitungana na mitino ya barabara. Kuringana na umwe wa aikari mwena uyu uria ni murimi ni ataririe kigiriko kiria makoragwo makigerera. Tunapata hasara kwa mwezi, pengine ng'ombe hata 5 za gongo kwa sababu gari zinakwenda kwa mwendo mkubwa sana. Mwanzo tuna yale magari makubwa yale ya kutoka kwa Tiomin. Huwa hayendi mwendo wa taratibu, inakwenda mwendo wa kasi sana. Na hiyo lao ya gongwa ni hiyo gari kubwa haiponi ng'ombe yani. Na hatuna njia ya kulalamikia, ni sisi tupate vile vizuizi vya barabarani ili kusudi tuweze kusave mali zetu. Nake mwarimu umwe kuma thukuru-ini wa muthingi wa Ngombeni ni atariirie ugwati uria arutwo makoragwo naguo riria marakira barabara kuona thukuru uyu ukuhaniriirie na barabara iyo. Idadi ya shule ina watoto 1,600 na wengine wametoka upande wa pili wa barabara, kwamba hata askari wetu tuliomwajiri pale amepata kazi ya ziada, kwamba anafanya kazi barabarani kupitisha watoto wakati wa asubuhi na kupitisha watoto wakati wa jioni na sasa. Riu ikaria ni moretie bump ici korwo igikirwo niguo kurigereria mitino na oho kuria thirikari ikorwo igitigirira matawa ni mekirwo niguo makorwo magithie na mbere na mawira mao. Nitupata hizi vimwilika mwizi katika hii barabara yetu. Naona ikipatikana hiyo pia itasaidia, manake upande ule tuna maternity, kina mama kiwa wanapelekwa upande huo wawe wanaangazika paka kule dispensary wawe wanapita na usalama. Handu-ini ha mohoro ma Gikuyu hwaini nie njitagwo Wahu wa Kamau. Muingi kuma mwena wa Kiharo kaunti-ini ya Murang'a ni matetete kumana na wagi wa mai wa kahinda ga ciumia igiri thutha wa muigithia omwe kurenga muberethi wa mai uria ugereire mugunda-ini wake.
Makiaria mari na matokeo maige aikari undu na huri biashara amwe na uyu ni mogete ni makoretwo magithi hadhara nene kuona ni makoretwo makihuthira besha nyingi niguo gutahithia mai mari makoretwo magitahirwo ruini rwa Sagana undu na rwa Mathioya. Kila siku mimi natumia 600 ya maji na hiyo ni kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa kesho tena 600. Maji ya kunywa yenyewe ni tabu. Hata kuoga unaona tunaweka nguo tu isika mara kuoga sababu hakuna maji. We would call agencies involved in this investigation to speed up the matter so that the person who is culpable can be brought to book. Aholi a biashara a boda boda kuma mwena wa Narok kuna maruruganite ni kiria marauga ni maafitha a borithi kuma mwena ucio makoretwo makinyitanira na ekinae aria makoretwo makimatharikira mahinda kwa mahinda. O ne kurumirira o gukoragwo magitwara aici a boda boda ceceni-ini cia borithi na thutha ucio magakorwo makirekererio na njira iri na kiriga. Irungu wa Mwangi no tuhariririe ici. Mbeũ njĩthĩ mwena wa Narok na arĩa makuaga na boda boda nĩ marũrũnganĩte na kũmanereria rũhonge rwa ũgitĩri nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũgonderera wĩra-inĩ kwa OCS wa gĩcigo gĩkĩ. Vijana wa Narok wameshikania na serikali kumaliza uhalifu, lakini wakati vijana wanashika wahalifu wanapea serikali inashikana na wahalifu kunyanyasa vijana. Arũrũngani aya na arĩa makũhingĩte bara nene mwena ũcio maugĩte wendi wao nĩ OCS ũyũ akorwo agĩthengio gĩcigo-inĩ gĩkĩ kuona o hĩndĩ akoretwo akirekereria aici na mĩito ĩrĩa areherwo nĩ atwarithia aya a boda boda. Kwa hivyo sisi tunasema kama viongozi wa vijana OCS aende. Kuamkia leo tukaambiwa hao wezi wameachiliwa na wameachiliwa kwa sababu OCS alihongwa na shilingi 20,000. Maafitha a borithi mwena ũyũ nĩ maingĩrĩire nĩguo kũhoreria atwarithia aya a boda boda arĩa mauma na matũkũ ya maingĩ na gũthararia mĩhang'o ya o mũthenya gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Oho atwarithia aya a boda boda mugĩte OCS akoretwo akiamũkĩra mahaki mahinda kwa mahinda na ugo kurekereria ekwirwo a uici. Tunataka haki yetu leo itimizwe. Kwa sababu sisi tunafushika wezi, OCS anakuja anaachilia. Tumekuwa na kesi zingine hapo tunaenda sisi kama wana boda boda, OCS anatutupilia mbali hataki atusikize. Sasa sisi leo tumeshika wezi, Saturday, Sunday wamekaa, leo Monday wameachiliwa. Chairman of bike aliambia the county governor ya kwamba OCS ni mkoporaji tukiwa Lexington. The governor promised that change will be there. Lakini hakuna change. So sisi wananchi tumechukua hatua leo. Ando-inĩ ha Gĩkũyũ TV rĩakwa nĩ Irungu wa Mwangi. Na riboti ya mwandiki witu wa mohoro Irungu wa Mwangi nĩ gũtũbekanya kwamba gũikirio ro hanini mwena ũrĩa wa studio ndĩrakĩona nyarari wĩkeneta wa Mbui wa Gakibe nake akĩharĩrĩirie nĩ gwakorwo agĩtũnengeria mohoro megiĩ wonjoria.